mislimo i na naše najstarije sugrađane. Dom za smeštaj starih lica Smederevo zvanično je započeo sa radom 1947. godine na lokaciji na kojoj se i dan danas nalazi, u mirnom i klimatski zaštićenom delu Smedereva. Na ovom prostoru nalaze se 3 odvojena, ali funkcionalno povezana objekta za smeštaj kao i poslovna zgrada. Ostalo je delom pošumljena zelena površina sa pratećim sadržajima parka idealnim za odmor korisnika. Renoviranjem smeštajnih kapaciteta kao i kuhinjsko-restoranskog dela, boravak čini još lagodnijim, a pored usluge stacionara, dom ima i svog lekara, fizioterapeuta, veliki broj medicinskog osoblja, kao i pravu podršku, te za korisnike doma čini bezbedno i prijatno okruženje.